dhalaan ta dabarte tan akkanaati yaa Faaxumaati. Tan rabbii isiitii bultee ol kaatee dhaabbannaan rabbiin irraa qabe. Taan rabbitti amannaan jaarsuma isiitu akkan xuhine rabbiin godhe. Qaama hormaata isaan dalagin jeen rabbiin. Bari yogguu achiisi dubbat yaa Faaxumaati. Dubbiin achuma oli. Gaafa achi olii rabbiin si dubbat. Khalafatanarraa abbaan fedhu si haa jaallatu fedhu si haa jibbu. Rabbii isin haa barsiise. Amiin. Amiin naa jee. Amiin. Warra qaama ofii eegu rabbi si haa godhu. Amiin. Warra qaama ofii eegu rabbi isin haa godhu. Amiin. Keessattuu aawwadaay magaalaan teenyatuun asimaa teenya. Bakkattii maallayinni buufanni keenya harmarraa nuu ba'u. Magaalaa tana keessa farshoonee quunqamu. Amma zinaan oddommaachaa jirti. Joolluma teenya xixiqqoo tanaa farshoo dhugaa jira. Diqaalaa karaarraa fuudhamaa jira. Nin sobee mookkaan. Kanaa hoddommaataa jira. Rabbi nu haa tiisu. Rabbi nu haa tiisu. Du'aa inarra isinii kadhadhu tana rabbi isinii haa geebal. Rabbi isinii haa geebal. Taarikan dagatamne dhalaan isin duraa keessee kutte. Taarika dubartiin illee hin balleeysina. Taarika dubartiin hin balleeysina. Maryam Hannaa haadha Maryam. Yaa Rabbii kiyya jaartii Imraan. Jaartii Imraan. Naannaa bintu Faaquus. Maryam yogguu gara qabdu bar. Yogguu gara qabdu Rabbii kiyya inni nazartu laka maa fi batnii jedhe. Yaa Rabbi ilmoo naa kannii jettee kadhattee gara qabnaan. Yaa Rabbi awwaaniin garaa qabu kana qodhaa godhe. Dhalaa na duraan godhini ammoo dhiiruma godhi jedhe. Yogguu dhalte dhalaadha dhalte. Yaa Rabbi inni wadaatu haa'unsaa jettee. Suuraa Maryam jaanii barka isii haasa'uu jira. Kaatee dhalaa dhalte ani dhalaadhaan dhalee jettee. Rabbiin maal jeen anaaf beeka jeen. Nama diin kiyya kaddamu naaf beekaa jeen. Akkasi fuutee Beeytil Maqdis geessitee osoo isiin nuuduuchi geessitee baru wakaffalaa Zakariyaa. Zakariyaan akkasi fuudhee qabeenaa guddise jee guddisee osoo masjiida hartu osoo masjiida kaddamtu Maryamaan maa achumatti ittiin dhufin Jibriil. Rabbitti maganfadhe jee yooni fi nama badii dalaguu deemu taate. Rabbiin ne erge jee nama badii dalaguu. Osuma masjiida keessa jirtu garaan irraa mul'ate. Garaan irraa mul'annaan goda mee nama masjiida galoogu garaan irraa mul'ate maal jettaana. Rabbii kiyya maa naqaa jeessite jedhe. Osoo akkanan dhooyisitu osuma dhooyisituuti namni waan abbaan qabne garaa qabu dhaloota baatii jibba jaan. Namni mannitti dhimmisu dhufa gannaa jibba jaan. Namni deeyniin irra jirtus dhalatu dhufa gartee baatii jibba jaan. Dhalaa yogguu waan hin taane garaa qabdu dhufti dhalattu baatii hunda isii saachisaa beeku. Cimiimmuun qabde gaa osoo akkasii jirtuuti gaara dhayxee Maryam firra. Gaara kees achi teessee yaa Rabbii kiyya osoo jettuu dhalte tana warra dhalaa beeka gaa. Mee cimiimmuu si qabde kana moo bisi bira hin jirre ilaale kaa. Ni dhalte bichaasii achuma bishaaniis baasee achuma qoonqoos baasee kunoo yaa Maryam tiyya nyaadhu dhugi jee Rabbiin. Suuraa Maryam jee Rabbiin moggaase. Suuraa Maryam. Bar taariika if balleessitan isin dubartiin. Taariika dubartii isin duraallee balleessina eeggadhaa mirga keessan. Taariika keessan eeggadhaa. Dubartiin taariika beekamaadha gartee qabdi. Suuratun Nisaa'ii jedha. Kanaaf insha Allahu ta'ala warra waa baratu Rabbii isin haa godhu. Warra waa baratu Rabbii isin haa godhu. Warra waa baratu Rabbii isin haa godhu. Deemii osuma nyaatanuu yookiin onni nama dhawa ja'an sadhiiroo kun dubbii irraa maraatellee naan hin jehina fayyaan qabaa beeke. Ani fayyaan qaba. Ni isin maraannee namni dubbii mi'eeffate utubaa manaa hasa'oo ja'an. Utubaa manaa namni waa gurguruu mi'eeffate haadha magaalaa geessee dhaadheesse ja'an. Kanaaf dhiiroo eegale eessuma dhaabuu deemallee hin jehina amma yogguun akkanan mirqaanu kana beeke. Qallicha bal'aatu takka asrumaaf gee takka wasanaan geenarraa laalaa jeesan jaati sa'a. Takka asrumaaf gee takka wasana namaatiin gee jee ja'anii
anaaf du'aa isinii godheetiin isinirraa gartee dhaabaa namni bakkattii kana jiru gaa nama hedduutiitu bakkattii kana keessa gartee dhimma adda addaa ka qabu jira sa'a nama keessa jirru tunis sa'a asirii boodaa tan guyyaa juma'aati nama fayyaan qabnee jira abbaa manaa jalaa dhukkubu ilmaan jalaa dhukkubu nama ilmaaniin rakkatee jiru jira hunda keessanuu wali qabnee du'aa isinii goona maallaqa kana takka garaayin qaba jetti tanumamma jenne tana rabbi nagee aanaa eegu jarri kunis maallaqa kananii du'aa ijaane rabbi isaan amil keeysu rabbi isaan amil keeysu wal jaalannaa hawwan keenya diinirra wal jaalannaa diinirra wal jaalannaa aqiidaa salafu saalii irra tokko taana ulamaa'ii teenya ni jaallanna akka shee Adam Tuulaafaa jaallanna akka shee Ammoo Watarfaa jaallanna akka shee Muusafaa jaallanna ulamaa'ii gurguddoo teenya jala yaana firiqa tokkollee hin qeeballu nuti muslimaami maqaan keenya ahlusunnati wal jama'aadha addaanni babaana hadiisa quraana jala yaana ni barannaami aadaa fuudhaa heerumaa firraa eeyna aadaa fuudhaa heerumaa firraa eeyna aadaa yogguu namni du'eetoo firraa eeyna fuulaa fi waan namma jee dila reefuusan ni dhiifna rabbi isinirraa haa jaallatu rabbi isinirraa haa jaallatu rabbi isinirraa haa jaallatu yoo osoon du'aa'ii godhee xumuree irraan baane waan isinidha quuqaa dhaabbatu gaafii kitaabaatiin haa taatu waan birootiin haa taatu waan dhiisuun ta'an kun sheeytichi yaadallee namarraan fuudhuun ji'inaati waan isinit dhaabbatu bakka kitaabarraa isin dhibe yoo jiraate galfachuu ni dandeeysa waan fuula obboleettiin akki jette fuula waan dubbatan waan amma jette tana waan fuula naman jijjiirree jette taraa kudhanuu quyyifadhaa quyyifachuu isin hin dhoorkin waan fuula nama jijjiiruutiitu jira waan fuula nama jijjiiru yogguu waan waa dibatan waan urgooytuu dhiirti namarraa dhageessuun dibatan ammaas waan fuula nama jijjiiruun dibatan harakaan wanni quyyifatan tabiroon jirtu ajjecha kiyya akkasi waan bareedduu gaafatte obboleettiin waliif galla hadiisaa quraana jala yaana sheeni keenya dheengaddumaa akirameemi yaadamtuula hoggaa namni du'e sharaa dhaabbatanii qorii wali guuruu achitti sheeni keenya yaadamtuulaa ni jirti jeemoo hin jirtu je irraa dhageessanii isin mi'oonni dhageenya jettan ay harka gad deebisa dhageessaniimi amma armarraa wanni ga'u qorii wali guuruu san kitaabni kam ja'aa ja'an isinii galaami isiniimu musiibaa yogguu nama buute warri san ol kaanii qoonqoo godhachuu tan dandeenye faa jira musiibaan tun walirra hamtummaas abbaan kiyya yoonii fi nama guddaa tahee amata dhibbaa fi maal ta'ee dhibamee du'e alhamdulillahin qabaa jaartiin tiyya ol kaateetuma qoonqoo naa godhuu qabdi wanni gandaan nuuf fidaa jennuuf hin jiru haadhuma ilmaanii tadheen gadda lama dhaltee sadii dhalte walirra jabduudha miyyoo dubraa tanaatiitu akkuma manaa baateen makiinaan adagaa makiinaatiin duute gizee tana ni dhageessaniimi ollaasanii dhufee waan mana kana keessa jiru godhaaf waan mana kana keessaa qaba ruuza mana jiru san yoo kanan godhamu ja'amees warri kullaalamee ollaan mana sanii nyaata warra kanaa ge'u saanaa lama saanaa sadii yoo fidaniif shari'aan ni hayyamte kan
saanaa abbaa sadii waa warra kanaa ge'u achi deemaa maasiis dubbiiti yallikki kan qabanne irra deemaa shiffinniidha. Kophee takkaa jedhami testii jettanii immoo faate maali paantoo takkana boona fitting nama gootu takka taakko maali maqaansi taakku hin jirtu saniif kanaaf tan akkasitti jirti waa warra sanii ge'u musiibaa walirra hamtuudha. Saanaa abbaa sadii ollaan guyyoo fidee warra kanaa kanne ni jira. Gumaanni immoo gumaata ni dhageessanii gumaata yogguunii fi intalti akka heerumte godhatanii dhaquun gonkumattuu hin jiru. Isinii galuu jira wanni hin jiru gonkumattuu hin jiru kun gumaata walii kadhatanii dhaqu aadaadha. Hogguu namni dhale harka walitti harka waa qabatanii dhaqanumaatii miti. Urfii aadaa biyyaa ijaaniin aadaa biyyaa ijaaniin tan urfii waan shari'aallee nayyamtu tan akkanaati wal dubbisuu waan jirtuuf jechuudha. Namni tokko yoo niif intalti takka heerumte niin dubbise jaanii yoo namni tokko harka waa qabatee itti dhaqe urfiidha akka feete sanadiyyaa jaaniin. Kanaaf gumaanni sanii sin jiruu jechuudha. Tabiroo. Wanda Oromoo kiristaanaati. Mucaa takka fuudhee ilmoo lamarraa qaba. Du'eettiidha. Asiyaan bifa addaatti. Dubbiin gariin nama dhiba. Dhalaa teenyaas dhiira musliimaa rabbi haa kennuuf. Dhiira musliimaa rabbi haa kennuuf. Intala takkaatiitu nama amantaa islaamaa hin qabne ka Oromoo kiristaanaa saneerumee narraa du'e jettee ilmaaniin irraa qabaa jette. Aasaa uffachuu keessatti shari'aan maal jetti? Jaarsaa'uu jetteeti heerumtee wajjin jiraachuu jirti. Nama sila amantaa islaamaa hin qabne heerumuun sirriimi. Eega gartee heerumtee wajjin jiraattee irraa du'e uffachuma gartee qabdii asaaya. Hanga gartee dirqama isirra baatee afurii fi bultee hodhansanii jechuun walumaa galatti baan dhaluma feetee uu gartee taanaan maraban waan isin dhibaa waraqaallee katabattanii fuuldura akka yogguunii fi sheeni keenya shahaadamtuu laafatwaa isaanii dhiinni samana kana fa'aa amma waliin laaqama dhiinni lilmeensan dhiiga namarra waliin laayi kaayyadhaa jechuu kiyyaan. Akkatti lilmee kaayyatanii jira akkatti hin kaayyannee jira. Dhalaan takka yoonii fi garaa baqaysaadhaan kan dhaltu taate hanga amata tokko lamaa ilmoo gara qabuun hin ta'u yoo haakimni je'een lubbuu jirtu tana tiisuuf ta'as deemtu dhoorkinee waa fayyadamuu gizeessan ni dandeessii jechuudha. Lilmeen diratantu walumaa galatti dhiiga namarra waliin laayiti. Gariin ammaa dhalti naa geesse jettee afur dhalee as booda maaliin godhaa? Siitutti yaadaa sila. Waa garii ifittiis as deebitanii ifiin hin galaafatina. Kuni kana fakkaata. Nama gargaaruu ni jirti gumaata jechuun yoo namni tokkomma namni rakkataan fuudhe takkaa'uu heerumte nama rakkataa gumaata walii guurree yoo kannineef jennaan kuni waan shari'aan faarsitu nama gargaaruun wata'aawwan walal birri rabbii walii gargaaraa jee khayriirra walii gargaaraa walaa ta'aawwan waliin ismal udwaan. Gaafiin akkasii mijaanii hafa asii wali jiran. Haadhaan wali qabee moo haadhaan wali qabee booda numa kafaltii mire
Lo isan dhokattii mishee isaa jabtee jee qaallichi. Yoo intalti takka heerumtee rakkatte haati tun nama biroo takka namni biroo kadhatee fi gumaata gartee ni rakkatte isiin tun kadhattee geessitee fumaarraan barbaadu akkamii dubbiin tun deemtee yoo aadaa jala seente ni dhageessaniimi yoo deemtee aadaa jala seenten ta'u ati dhuunfumatti namni tokko yoo rakkate wal gargaaruu ni qabna mboo yoo ni rakkata wal gargaaruu ni qabna. Abbuma fedhe taanaan osoo haadha intalaa qofa osoo hin ta'in nu hundarratti nama rakkate gargaaruu shari'aa islaamaatti nu ajaja. Gurbaan tokko mukaa godhatee intala dubartii boodarra nahee feettee osoo waliin fuudhuu yoo hiikan ammas mana eegaa baatee sanii dhufee masjida dhufnee quraana qaraanii muwaadaraa akiyyaan intala takkaatiitu ni heerume. Dhalaan takka yogguu heerumte niqaa godhate ammoo inni ittiin ida'amne hiikeemii sambooti. Fedhu inni haa hiiku fedhu waraqaa qaadii dhayxeetii isaa fudhattu guyyaa waraqaa qaadii dhayxee fudhatte san heerumuu ni dandeessi. Guyyaa inni arra hiike osoo ittiin ida'amin niqaa godhate ittiin ida'amne immoo na hiikii ansin fedhu guyyaa keessaa jetteen habirootii ciniine fakkaata. Hiike arruma niqaa godha iddaan lakkaawwattu tun arruma kun niqaa hiike galgaluma kun niqaa godhatee galuu ni dandeessi. Taan dubartii yogguu xuriin itti jirtu wanni baatii itti jirtu quraana ni qaraana moo hin qaraanu fatwaan olomaayii ka jettu ni dhageessanii. Dhalaan yogguunii fi gartee wanni baatii ittiin jirtu hin salaattu hin soomantu beeytiin hin xawaaftu abbaan manaatti ni ida'amu. Egalee kiniin je hin salaattu hin soomantu beeytii qofaan hin xawaaftu abbaan manaatti ni ida'amu. Hadiisa Bukaariiti kun. Hadiisni immoo namni janaabtaa qabuu fi dhalaa wanni baatii itti jirtu quraanan qaraatuu jawsan hadiisni aliyyiisan da'iifasan hadiisni walumaa gala da'iifasan akkammoo madhaaba imaamu shaafi'iitti dhalaa tanaatiitu kan xiqqanne akkanumatti ta'a jechuuf quraanan qara'in jechuun akka madhaaba imaamu shaafi'iin jira ammoo kanuma madhaaba imaamu shaafi'ii sanuu qura'aanaan qara'a jettee hin qara'ini rabbiin zakkara jettee haa qaraatuyi rabbiin zakkara jettee haa qaraatuyi tammoo duraan qura'aana qara'u jirtu barnootaaf hin dhiiftu haa qaraatuyi irraan fi qura'aanaa dhufaa baatii irraa guyyaa torba yogguu numa dhiif baatii irraa guyyaa torba qura'aana yogguu numa dhiif taifzii qara'u jirtu faadhaa jira irraan fi qura'aana irra dhufaa tunni qaraatii. Hatta amma maziidallee khilaafaa jidduu olomaa'ii jira akka madhaaba imaamu shaafi'iitti. Akka madhaaba imaamu shaafi'ii maziidatti dhiyaachuun qabduun jala muramee jira. Ammoo nabii rabbi alayhi salaatu wassalaam guyyaa tokko Aishaadhaan deemi kalima maziidaan hafidi jennaan heeydiin ne jiraan dhaqu jetteen. Heeydiin tee harka keessa hin jirtu deemi maziida dhaqe sijaajaan hafidi jee. Heeydiin tee harkarra hin jirtu deemi hafidi jeen sijaajaa. Akkasi maziida dhayxee sijaajaa isaa fuutee fi dhufte yoo barnoonni maziida keessaa kan kennamu ta'e gariin gartee olomaadhaatiitun ta'u je'e kaan ammoo maziiduma najisin malee iftiisitee if eeydee bakka sanirraa waa fudhattee nagee gala haa deebituu hii ja'anii. Taan inshaallah gaafii guyyaa birootii gartee itti deebina amma aduunis achi garagalte. Shaydichi waan galaqqisuun deemu jettanii na namatina. Du'aayi jaanii rabbi nama kana amil kee. Amiin. Kun warri ifate duruu shaataa fudhatee ka'e. Kanaafuu gartee rabbi haa milkee. Amiin. Waraqaa gartee jaanii waraqaa rabbi haa baasuufi. Ayyooti yaa raamata heetti raamata rabbi haa godhuufi. Yaada muraata heetti tuni yaada muraata rabbi haa guutuuf. Maallaqa walii qabanii harma kana mara keessa rabbi isinitti haa haan. Rabbi isinitti haa haan. Rabbi isinitti haa haan. Meeqa du'aayi xumuraati harka jallisina. Dhandhaarraa yogguu jallate kamta.
ibidda dhaamsaka hayin jallisina mee iflaala laal takka kana gooti ba mee akkana rabbi kadhachuudha harka kana akkanatti itti ol qabdee kana harka kana godha hayin isiniin jee bara akkana kuno gootanii isin mara isiniif hin kadhan rabbi isin haa milkeessu rabbi isin haa milkeessu rabbi isin haa milkeessu rabbi isin haa milkeessu yaada muraada rabbi isin haa guutu hawwan keenya dura shamarraniif hin kadhadha shamarran keenya haa rabbi haa milkeessu abboo shamarran keenya jaarsa raaziyaa rabbi haa hannu qalbii teessit deebisi amiin jee shamarran keenya jaarsa raaziyaa rabbi haa hannu jaarsa gartee taa'u mul'atu deemu mul'atu rabbi haa hannu khabira gattaa'u ka gursha afaan kaa'u rabbi haa hannu harkarra kaayyatu kaysii bira dhalaa biroon faarsine rabbi haa hannu hasireerraa gadin qaarsine rabbi haa hannu halkan gurraacha salaatul leyli isii kaasu rabbi haa hannu haqaruuraattiin furfaafne rabbi haa hannu jaarsa ajaa'ibaa rabbi haa hannu tanuma abbaa manaan qabne mara jaarsa raaziyaa rabbi haa hannu amiin je'iif yoo amiin jechuufi dedhisinawwan keessanuma san heerumanii beek keessanuma san waldee wali seenuu jiraatan waldeya anammoo kabirootiin kadhachuu jiraaf keessan achi baafadhaa kopha amma bara kalama fuudhuun iyyuu hin jiru nageuma dararamtan malee fuudhi osoo jettaniini ruuzaafuu dadhabe hin fuudhun manninu nageuma jenqamtan amma isin jaarsatti tola ammadhaa qabadha marraa yogguu inni bobbaa deemu marraa kudhan adda keessa dhungadhaa geggeeysa hanga ati dhuftuun manni dukkana gaayi roobaa kiyya gizeennaa mee imma harmallaatam laalakkana isin jennaan ifi huccuu gashee dura kaayyattanii mana keessa maraattu waan daabaa ta'e inni fideefi guyyaa aruuza deemtu kaayyat hogguu magaala deemtu kaayyat ati isa bira sarraattanya inni ala gabbee harmallaa arge boo tanafaa akkanallee jaarsa godhuun sirriim kanaaf isinis abbaa manaa rabbi isinitti hin jallisin abbaa manaa rabbi isinitti hin jallisin nutis akka waan qabnu rabbi nuti isinis waa akkan qaqqabdani rabbi isin hin jallisin tajallattee jirtu jira rabbi isin haa qajeelu abbaa mana keeysanii haadhasaa abbaasaa warra firraa eegu rabbi isin haa godhu amiin ta ilmoo dhabdee harma keessa jirtu rabbi haa kannuuf mee rabbi haa kannuuf boo hajisaanii keenyaafunuma kannee rabbi haa kannuuf haadha kadiiree takka rabbi nu haa aafi mee haadha kadiiree takka arrabaa dhukkubaa mee rabbi haa aafi mee rabbi haa aafi akka ayyuuf keenyaatis ilmoo rabbi haa kannuuf nama ilmaaniin rakkate rabbi haa kannuuf badiiraa rabbi nu haa tiisu badiiraa rabbi nu haa tiisu jaalala isaa rabbi nu haa kan harkan jallisinii amiin jee waan silaa sheeyticha kana du'aayii himanna jettan marasi harka kanarra isin haa kaa'u addunyaa barakaa isin bira haa kaa'u waadha bara rabbi nurraa haa qabu walla bara rabbi nurraa haa qabu rabbi dhaba rabbi nurraa haa qabu warra waa harkate rabbi nu haa godhu warra wal harkate rabbi nu haa godhu fayyaa qabnu tana rabbi nurraa hin fudhatin nama ilmaan duraa dhukkube rabbi haa aafiyyuuf nama abbaan manaa duraa dhukkubu rabbi haa aafiyyuuf yaa rabbi fayyaa nun dhoorkin dhibamaan keenya nu haa fayyu du'aa keenya rabbi rahmataa haa godhuuf hajiru ibaadaarra rabbi nu haa jiraachis yaa rabbi aamiin ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مسرف القلوب صرف قلوبنا على دينك آمين 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 يا ربي آمين 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 اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليك
أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الصالحين. جولي مسافر ما نراقته يتي تكا کرتے دعائی جتی ربي مسافر ما رانگے آناگل چوفی بنگے آناگل چوفی حمد غافا برو نگے آفی ایمان اولا کر رتی وبالله توفیق. السلام